Mu myanzuro igera kuri 11 yasohowe n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi nyuma yo gusuzuma raporo ya Human Rights Watch yakoze ku Rwanda mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, inteko ishinga amategeko yasabye guverinoma y'u Rwanda gushaka abunganizi mu nkiko bazafasha abaturage bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch ko bapfuye kandi bakiriho. Inteko kandi yasabye umuryango Human Rights Watch kuvuguruza amakuru yatanze muri raporo iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi, ikayavuguruza aho izo raporo zose zageze. Abagize inteko ishinga amategeko basabye umuryango gusaba abaturage wavuze ko bapfuye imbabazi, kandi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yaragaragaje ko bakiriho. Abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko basaba leta y'u Rwanda ko ikwiye gusubira mu masezerano yagiranye n'uyu muryango. Uyu ni Senateri Niyongira Gallican. Imikoranire ya Human Rights Watch n'u Rwanda ishingiye ku masezerano ariho yemewe ariko anasubirwamo buri mwaka. Ibyo tumaze kubona imikorere ya Human Rights Watch harimo byinshi umuntu yanenga, ndetse umuntu yanibaza niba n'ibikubiye muri ayo masezerano byubahirizwa. Ni byinshi ariko hari nka bitatu numva nagerageje kubihiniramo. Icya mbere cyanagarutsweho cyane kuvuga ngo umuntu yarapfuye akiriho, sinzi nibiyo ari etike. Biragaragara gusa agasuzuguro, agashinyaguro, ubwirasi n'ikindi ntazi cyo baba bagenderaho. Ibyo byose ngiye nkumva bikwiye kugira ingaruka kuri ayo masezerano. Iyi nteko kandi yasabye ko raporo za Human Rights Watch zitahabwa agaciro n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose zagejejweho. Ni ukwamagana iyi raporo ndetse no guteshwa agaciro aho yaba yarageze hose mu nzego zitandukanye, ariko cyane cyane ikinteko numva ishinga amategeko yakora, twasaba guverinoma igakurikirana mu by'ukuri ibivugwa muri iyi raporo. Uyu muryango usanzwe uduharabika ndetse hafi buri gihe buri mwaka tugasa n'abarabisobanura. Uyu muryango buri gihe uharanira ko washinja leta y'u Rwanda ubwicanyi. Uyu muryango utaregwa nk'uko n'abanyarwanda bamwe babyifujwe mu bagiriwe ihohoterwa. Nibaza niba kuwurega bidashoboka. Ni ukuvuga ngo ese mu myanzuro twatanga ntabwo twatanga umwanzuro uvuga ko uyu muryango wakora inyandiko ikavuguruza inyandiko aho yazitanze hose. Ni uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda twagombye kandi tugomba kwamagana, twimazeyo tukamagana uyu muryango kubera ibikorwa ndetse n'amakuru bigayitse bigaragara muri iyi raporo. Hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje amarangamutima muri iki kiganiro. Kabahe background ya Human Rights Watch ubimaze imyaka 50. Iri headed by executive director witwa Kenneth Roth. Twandikirana abanyarwanda hirya no hino bamutuka buri munsi. Umujinya mbonye ahangaha sinari nawubona mu nyandiko basubiza 230 na bingahe bimukurikira ibyo avuze. So natwandike uko ashaka, turacecetse. Hari abamukurikira ibyo avuze ugasanga babitwaye nkaho biri factual. Nimbwa y'intera hamwe mubabure gukoresha iryo jambo mu nteko isingiza uvuze nabi u Rwanda uwo ari we wese. Inteko ishinga amategeko ibaye ya kabiri yamaganye raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi, ivuga ko mu Rwanda hari abantu bibye cyangwa bakekwaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda cyangwa inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda niyo yabaye ya mbere mu kwamagana iyi raporo, ivuga ko yakozwe mu buryo butari ubwa kinyamwuga, ndetse isobanura ko mu bantu Human Rights Watch yavuze ko bapfuye hari abo komisiyo yagaragaje ko bakiriho. Raporo za Human Rights Watch zakunzwe kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda, ndetse benshi bakagaragaza ko ntacyo bavuga kuri uyu muryango, ko babonye ko uyu muryango ufite abandi ukorera. Human Rights Watch yari iherutse gusohora icyegeranyo kirimo abantu bagera kuri 43 bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba, ivuga ko bagiye bicwa n'inzego z'umutekano babaziza ibyaha bito nk'ubujura, kutajya mu irondo n'ibindi.